biti lijepo. Ne, tata, ti ćeš negdje ići. Neću ja ići, evo sad tu pored kate, evo ja tu sjedim, vidite, evo tu. Kada ti tu pored kate smiješ? Vi sjedim pored kate. Sobi zauzme čudnu pozu, u domove unosi vatru, u sobi na drugom katu. On je vika, tuga čvori strah, strah, prah, krah, strah, prah, krah. Skini skroz. Grab it. Grab it. Imam osjećaj da se nalazim u džungli, a ne u otmjenom vrtu, otmjene zgrade u otmjenoj četvrti. Dosadno. Luka! 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 Neću, mama. Luka! Neću, mama. Luka, dođi ovamo. Mama, igram se. Luka! Neću, mama, igram se. Luka! Igram se. Luka, dođi ovamo. Dobro, mama. Luka! Neću, mama. Luka! Mama. Luka! Mama, pa neću. Luka! Mama, pa ja to ne želim. Zašto ti mene tjeraš da nešto Luka, kažeš? Pa mama, ja ne želim. Pa ja sam ti rekao sljedeći puta da ja to ne želim. Pa mama, daj voda. Pa neću to jesti, mama! Samo da nogicu malo gore. Samo malo. Ne želim spremati sobu, ne želim počešljati kosu, ne želim čak ni... Hej, šta? Ma ne želim spremati sobu, ne želim počešljati kosu, ne želim čak ni nokte rezati. On rađe igrit kako miš,
mama. Peri zube, Luka. Neću prati zube. Ali mravi će ti ih pojesti. Ma baš, pa mravi ne jedu zube, mama. Ne jedu. Ne jedu, mama, mravi zube. A jede mi se čokolada. Donjeće ju baka. Bakica, jesi mi donijela čokoladu? A naravno da sam ti donijela, Luka. Gomilu čokolade, svakakve čokolade. Čokoladu bijelu, čokoladu s lješnjacima, čokoladne bombone. I mliječnu čokoladu. Wow! Ide mi na živce kada mama govori. Luka, ajde, molim te, pospremi sobu. Jo, pa ne želim pospremati sobu. Daj, Luka, Pa ne želim pospremati sobu, ja neću pospremati sobu jer jednostavno ne želim pospremati sobu. Pa neću pospremati sobu, rekao sam ti da neću pospremati sobu jer neću pospremati sobu, pa ne želim pospremati sobu. Pa ne volim čak ni počešljati kosu! Pa ne želim čak ni nokte rezati, jednostavnije ih je ko miš pogrickati. Luka, znaš da je tata rekao da nećeš moći gledati crtiće ako ne pospremiš sobu? Pa što? Kralj Luka III. Ali tata je rekao da nećeš moći ići niti van. Tata. Gdje je tata uopće? Pa dobro, znaš da je tata na putu. Tata je na putu. Da? Tata, bolje ćemo. Houston, ovdje Apollo 13, mi nemamo problem, ponavljam. Slijetanje na Mars! Ne. I dobro znaš da će se tata uskoro vratiti. Mama, tata je odustao. Odustani i ti. Luka? Luka III. A Luka? Luka? A Luka? Luka? A Luka? Luka? Ako ne pospremiš sobu, bacit ću ti igračke u kontejner. Luka? Ako ne pospremiš sobu, daću tvoje igračke siromašnoj djeci. A ovdje ću poslati gladnoj djeci u Afriku. Šta će im? Pa ovdje ću onako ne mogu jesti. Ali, mogu ih odjeniti? Šta će im? Pa tamo je vruće. Dobro, kako znaš da im je vruće? Pa vruće mama lavovima, oni stalno leže u hladu. O, Luka, ti baš ništa ne slušaš. Pogledaj kako tata sluša svoju mamu.
tvoju baku, čak joj da sjedne u njegov omiljen naslonjač. Pa to je meni glupo. Tata ima mamu kao neki klinac. Možda ćeš jednom shvatiti koliko mame znače u životu. Luka, ako već ne želiš pospremiti sobu, mogao bi barem oprati zube. Jeo si čokoladu. Pa znaš, nije ti to baš neki odabir. Uostalom i ti si jela čokoladu. Ja jela? Nisam. Jesi jela si čokoladu. Nisam. Jesi jela si čokoladu. Jesi mama, jela si čokoladu. Ja znam da si ti jela čokoladu. Jela si čokoladu, Kako mama. znaš da sam jela čokoladu? Pa imaš čokolade na nosu. Na nosu. Na nosu. Na nosu? Na nosu imaš čokolade. Ima čokolade na nosu. Na nosu imaš čokolade. Luka, ovaj put ćemo zajedno pospremiti sobu prije nego baka dođe, ali ovo je zadnji put. Da ti možeš probat ući. Ali nećeš ući u kraljevstvo kralja Luke III. Taj mama je dobro, mama. Mama je se bol. Da. Pa gdje? Tu. I tu. I tu. I tu me boli. I tu. I tu. Ja sam strašno! Čudovište! Ti si čudovište! I došla sam po vaše podarište! Čudovište, jedno ostavi nas na miru! Prodaj se! Napad! Nemoj me bockat tim mačem! A šta bi ti da ja plačem? I da možda se tresem od straha? Ti bi da ja radim sve ono što je meni bez veze. Čudovište, jedno bježi, ostavi nas na miru. A da ja malo zaurlam, ha? Ne. Da. Probola me. Umirem. Umro sam. Luka, da te stvarno boli? Umro sam. Luka. Dobro, poljubit ću te i oživjet ćeš. Poljubi me, mama. I tu. I tu me ljubi. I tu. I tu me ljubi. I tu. I tu. Kad si ti mala. Kruna mi je pala na mama. Došla je baka! Baka je došla! Mama došla! Bako! Jesi mi donala čokoladu? Jesam, Luka, naravno da sam donala čokoladu. Došla je baka! Bako! Došla je baka! Došla je baka! Bako! A šta će tebi ovo ovdje klupko? Luka, pa da možeš isplesti priče. Pa ja sam prestar za priče, ba. Ma joj, niko nikad nije prestar za priče. Čak ni to. Čak ni tata. A dobro, tate, ovako je onako uvijek bio maminci. Baka, a ti si znaš točno kao sam. Ej, to švicarski. A šta je švicarska, bako? Jel to neka zgrada? Jel to možda neka robna kuća? Jel to možda nešto za jesti? Ma ne, Luka, švicarska ti je zemlja. Zemlja? Ondje ti ljudi jako poštuju vrijeme, toga ti se pridržavaju čak i njihovi satovi i nikada ne kasne, već uvijek pokazuju točno vrijeme. Pa ti, bako, onda kao da si iz Švicarske. Bako, a jesi mi donijela čokoladu? Ovdje je nema. Kao i uvijek. Kao što te i uvijek poljubim u lijevi obrać, ja ti pomilujem po glavi.
uvijek miriši na sapun i to onaj ljubičasti od ljubice. Ma ja sam zelen, baka je ljubičasta. Baka je brižna, baka je točna, baka je mudra. Ba baku čak i tata sluša, jer baka zna kako. Baka je čokolada. Bako, znaš što, ja sam te htio pitati jel mi? Pa nema bako. Bako! Opet nema bako. Bako, di si? Sad si bila tu. Bako! Bako, vidio sam te! Di si? Jesam. Baka je ljubica, baka je priča, baka je torba, baka je klupko, baka je kocka, baka je deka, baka je jastuk, baka je kofer, baka je baka! Ma baku čak i tata sluša. Jer baka zna kako. Meni te baš nešto muče. Pa Luka, mislim da dobar je u školi i svi ga vole i zapravo uopće nema problema s disciplinom, samo što stvar je u tome što... Nisi te slobodno. Pa stvar je u tome što je strašno neuredan. Shvaćam, da. Pogledajte Lukinu sobu. Sliči na nuklearnu katastrofu. I sve smo pokušali da ga uvjerimo da bude uredan. I lijepo s njim razgovarali, i prijetili mu, i pokušali ga čak podmititi. Ali ništa nismo. Evo, pogledajte na što to liči. Pazite, jedno je čarapu bacio Pod pisaći stol! a drugu Pod krevet! majstor bacio, Na ormar! a hlačak U ormarić s gačicama! pogledajte. Izgleda kao da neko bacio petardu, začepio uši i pobjegao. Da. Kako? Je. Ja sam tebe nešto htio pitati. Reci Luka, šta god te zanima. A ja sam... Kako nastaje kiša? Ne. Zašto se oblaci bijele? Kako to da kad je jako strašno hladno, nisi ipak uspijem ugrijati? Ne, bako, ništa od toga se nisam htio pitati, htio sam te pitati kako to da tebi tata... Gdje je tata? Pa na putu? Na putu izvadi tatu! Kako to da tebi tata dozvoljava da ti sjediš u njegovom naslonjaču? Joj, Luka, pa to ti je vrlo jednostavno. Zato što sam mama. Mama. Ali bako, on se ponaša nekako da on vladar tog naslonjača i brani ga od svakakvih raznih čudovišta i zna ga braniti od zmajeva, a svaka nekad zna braniti od mene. To je istina. On je još kao mali uvijek pazio na svoje igračke. Za razliku od tebe. On ih je tako lijepo pazio da je svaka imala svoje mjesto u njegovoj sobi. Ja sam svoje stavljala u perilicu za rublje. Onda bi mama oprala stupa s prljavim rubljem i onda bi vate bilo po cijeloj perilici rublja. O, mama, pa ti si još gora nego ja onda. Nisam, moje su igračke bile čiste. A Luka, znaš što? Svaki ti vladar ima svoju majku. A pa dobro, može vladar imat majku, ali ja sam kralj koji nikoga ne sluša. Luka! Daj da ti odam jednu tajnu. Tajnu ćeš mi odati. Ovo je tajna, velika tajna, a sve se tajne naravno šapuću. I svaka tajna ima svoj početak, samo ga treba znati raspetljati. Luka, svaki ti vladar sluša svoju majku. A pa dobro, ali ja sam rekao da sam ja kralj koji nikoga ne sluša. A vidim da si izgradio velebnu tvrđavu, ha? Da, ja sam kralj. A imaš li kraljicu? A kraljice me ne zanimaju. Čak i ako sliče na Ninu, sa crvenom kosom i zelenim ukošnicama.
i mudar kralj. I ja ti branim svoje podanike od svakakvih raznih čudovišta. I od zmajeva iznamrati. A Luka, vidiš što ti nije dovoljno da budeš mudar kralj. Nego šta još treba? Slušaj, da bi kralj bio mudar, on mora održati red u svojem kraljevstvu. Red? Naravno, jao. Važno je da podanici budu spašeni od kojekakvih zmajeva i čudovišta, ali red je taj koji donosi sigurnost. Ako svako obavi svoj zadatak, onda se neće dogoditi da neko radi previše, a neko premalo. To jedna osoba ne može učiniti sve. I tako će ti kraljevstvo rasti i cvjetati. Moje kraljevstvo će rasti i cvjetati. Moje kraljevstvo će rasti ako ja držim. Ma neću red u svom kraljevstvu jer je red dosadan. Zato ćemo njegove igračke dati djeci koja će se o njima više brinuti. Možeš probati. Nećete morati jer će po njih doći Heliod. Heliod? Lako, a ko je Heliod? Vama čovjek stvarno mora sve objasniti. Slušajte, Heliod je naime zmaj! Zmaj! Joj, ali bako, pa zmajevi su zli. Ne mora biti tako, Luka, pa postoji dobri zmajevi, Ima dobri zmajevi. Ima dobri zmajeva, sve ću ti objasniti. Heliod živi u dalekom Mrzomoru! Gdje je jako strašno hladno, ali on nije strašan zmaj, ni opasan, ni zao. Riga, vatro! Vatro, Riga! Kad je hladno, samo kad je hladno. Bravo, velika dobro je to. Ali bako, pa Mrzlomor je daleko. Daleko je. A zašto bi on onda uopće dolazio ovdje? Čuo je priče o neuvrednoj djeci u dalekim zemljama. Priče o neuvrednoj djeci u dalekim zemljama. Doći, brzo. Slušaj. Zelen mu je rep. Ima zeleni rep. Ružičasto tijelo. Narančasta krila kao u šišmiša. Ima krila kao šišmiš. On nije on strašan zmaj, Luka, nije opasan ni zao. Riga, vatru! Samo kad je hladno, Luka, samo kad je hladno. Samo kad je hladno, da. Ja gdje sam ono stala? Kod krila si stala. Kod krila sam stala, da. Znači, zelen mu je rep, Ima zeleni rep. ružičasto tijelo, narančasta krila kao u... Kao šišmiš. Šišmiša. Onda on gradi gnjezdo. I sakuplja sve ono što neurednoj djeci radost više ne predstavlja. Sve ono što neurednoj djeci radost više ne predstavlja. Nije on strašan zmaj, Luka, nije opasan ni zao. Riga, vatru! Joj! Pa samo kad je hladno. Samo kad je hladno. A čekaj, bako, ti si rekla da on gradi gnjezdo. Šta se čudiš i ptice grade gnjezdo? A da, zmaj nije ptica. Ma njemu je još i gore, on nema pere. A kako on to gnjezdo, bako, gradi? Sasvim zgodno. Sasvim zgodno. Uzima igračke. Igračke. Djeci stripove. Ima stripove. Odjeću. Moj odjeću će uzeti sve će mi uzeti. Sve to je ovako pod sebe smota. Sve to smota pod sebe. Kako bi prezimilo i ostao topal. Joj, bako. Ma Luka, nije on strašan zmaj, nije opasan. Pa da, bako, ali on briga vatru. Ma samo kad je hladno. Samo kad je hladno. Samo kad je hladno. A čekaj, bako. Čekaj, ti si rekla da postoji zmaj koji neurednoj djeci uzme njihove igračke, njihove stripove, njihovu odjeću i sve njihovo on uzme i od toga sebi pravi gnjezdo za zimu. Upravo tako. Joj, I pojede svu čokoladu. čokoladu će pojesti. Ma nikakav zmaj, niti zmajčina ne može ući u moju sobu, znaš, ja ću njega. Ovako ću ga. Oj, Luka, pa jesi ti, šaša. Pa nije ti on nikakva zmajčina. On ti je zmajčičak. Spira.
Spino! Kao, baš od susjede, ali... Lako se provuče kroz balkonska vrata. Ja ću se vama ispričati priču. Ja ću se vama ispričati priču. Zato su nam priče važne. Da. Zašto su nam priče važne, bako? Zato što nam pripovjedaju O čemu? o našim životima. Mi se prepoznajemo u pričama. Mi se prepoznajemo u pričama. Čekajte, ste svom sinu isto tu priču pričali? Njemu super mlađu, ti njemu... Ne, on je imao svoju priču odrastao. Sad mi je jasnije zašto nosite ovo klupko uvijek sa sobom. Mama, ja ne mogu naći svoju drugu čarapu. A možda ju je Helija to odnio? Ma je, baš možda ju je. Možda ju je uzeo kao jastuk da bi lakše zaspao. Baka! Ja možda jesam neuredan, ali ja nisam glup. I ja znam da se ona priča odnosila na mene. Ma Luka, znam ja da si ti pametan dječak. Jesam. Jesi da. Ali zašto si onda pospremio sobu? Pa bilo mi je zabavno, bila je to igra. Igra. Kaže igra. Pa igra je bila. Igra slaganja posteljine i spremanja igračaka. Odlučio sam igračkama pokazati gdje im je mjesto. Tamo. A kako to? Pa isto kao i ti, ispričao sam im priču. Rekao sam im, slušaj, ne možete biti tamo, tamo je jako veliki doliš. I onda je bolje da se vi zakrete tu, unutra, tu ste na sigurnom onako. A Luka, nisi li ti malo prestar za priče? Pa niko nikad nije prestar za priče, bako. Znaš, ja sam ti se jednom borio protiv jednog strašnog, velikog čudovišta, ovako... I onda došlo i rigalo je vatru i to stalno. Pa onda mora da si se jako bojao tog čudovišta. Ne, ja se ničega ne bojim, ja sam kralj. A onda si ti jako hrabar kralj. Jesam. I znaš, i onda ti to čudovište htjelo ući u ovu sobu, ali ja sam rekao, ne može čudovište. I onda je ono ipak ušlo i došlo tu na kocke. I uzela je... Pa je uzela moju robu. Ono je došlo napraviti nered u moj red. I to ogromni nered.
Nered je strašan, nered je zao, nered je spetljan, mir nam je krao, on je kao zbrka i zaborav. U domove nosi nervozu, sobi zauzme čudnu pozu, u domove unosi vatru, u sobi na drugom katu. On je vika, tu ga čvori strah, strah, prah, krah, strah, prah, krah! Nered, Luka, pa to je strašno za tvoje kraljevstvo. Pa da! Znaš, bako, pa nije to čudovište bilo zapravo tako loše. Ono samo nije znalo kako. Znači, čudovište nije imalo mjeru. A jel sad vjeruš da postoji i dobri zmajevi? I dobri zmajevi i dobra čudovišta. Samo ih je trebalo naučiti. Redu! Red, 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 pospremi sobu, češljaj kosu, ne kopaj po nosu. Red, 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 peri zube, tjeraj bube, da te bake ljube. Red, 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 zašto su igračke na podu, mačak pije staru vodu, nokti su ti dugački. Red, 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 red je toplina i mir, čokolada ili sir. Red, 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 red je baka, red je mama, red je mira, ne galama, red je tati naslonjač. Red je Lukin pokrivač! Red, 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 lijeni mačak lovi miša, eto raspetljana priča. Red je raspetljana priča. Došla je baka. Brzo kod bake. Da. Došla je baka.